Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammad la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi fi kulli muddah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa ibti'adah. Amma ba'dah. Ulama anal kiram al-a'izza wal ajla, akhussu bidzikri wa ta'zim hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Haji Nurut Tamam Bukhari, hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Haji Abdul Mujib Bukhari, hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Abdus Samad Ali Makki, hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Dafi Khalil, sareng setuju para alim, para ulama, para masyayikh, para pemuka agama, para tokoh-tokoh agama. Abdina tak nyebut kasetuju asma-asma ajunan anyuna pangapora, cuma tak mengurangi rasa hormat si abdina amuljaaki juken taati Bapak Kepala Desa Bulengan Timur, sareng setuju jajaran juken ikut berpartisipasi Bapak Kepala Desa Tejeh Timur. Saya sangat beten kaulah amuljaaki juken cinta sayangi sahibal manzil, sahibat dakwah wal farah was surur, tuan rumah semuljah Bapak Abdus Salam sareng Ibu Marwah sekaligus mantan anyar 2 Eki Kadinto Lutfi Ansori sareng Raji Epon Novita Sari. Saya sangat beten kaulah amuljaaki juken cinta sayangi ajunan jamaah pengajian, para undangan, para sepo, para anum setuju bele tatangke ajunan hadirin hadirat sesami-sami muljah. Saya beten kaulah amuljaaki setuju rombongan dari pisan lake. Saya sangat beten kaulah amuljaaki. Alhamdulillah asyukur de ajunan Allah are semangkin saya sangat cerah kadintoh dan kula ajunan bermuwajjahah
esetong tempat sesangat mulja kalaben arepan dan kula ajunan setuju tetep ide dalam ridha ipun Allah kenging taufik hidayah kenging ilmu sebarokah ben manfaat ben mentermuka dan kula ajunan setuju mulai dari abe sampai ke anak potoh itu tiagna man semulja muku Allah sampai ke akhirat ben mentermuka kak dinto tante apolong ngaten kula ajunan tempat mulja apolong ben orang semulja kalaben acara mulja malar muka tetia tante apolong ngaten kula ajunan sampai ke swarga apolong sareng para alim para ulama bingkenga manusia selangkong mulja bingkenga Gusti Rasulillah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma. Beda dua ulama sami alim sami allamah. Pertama asmana Imam Bisir Al-Hafi, dua Imam Ahmad Ibnu Hambal setersohor Hambali. Sedua kento sami alim sami allamah. Cuma bidana Imam Bisir Al-Hafi saking masih tongka Gusti Allah sampai tak sempat araji. Ting tak araji tak keduan potra. Sami seorang sareng orang pulengan timur bila tak abini ingki tak andi anak. Tak ada cerita nak orang pulengan timur pernikah tak abini pas andi anak. Ingki beda manusia lahir ke alam dunia tanpa seorang ayah, tanpa seorang ibu. Pasera Nabi Allah Adam alaihi salam nampak akidah kakobesan Allah. Beda lahir ke alam dunia tanpa seorang ayah. Pasera Nabi Isa alaihi salam juga nampak akidah kakobesan Allah. Imam Bisir Al-Hafi saking masih tong ke Allah sampai tak sempat araji bentak keduan putra. Imam Ahmad Ibnu Hambal Imam Hambali biasa araji ben keduan putra. Bahkan setong waktu Imam Ahmad Ibnu Hambal kak dinto rajin setu kita oleh duare araji pole. Itu kan orang laki hebat. Rajin setu kita oleh duare araji pole. Panika mun eten dewi orang pulangan kriduh. Mun pas reng pulangan bini mate oleh saare abini pole obu nyacam tetangga. Njok mi kere gelu. Estona orang laki panika cek parlona ke kere. Makanya doa aki Lutfi Ansori terteti orang laki kere. Daripada ben kere nuk keti. Nuk keti panika mun aji mak binina sehari semalam tak kurang dari belu lekor kali. Luar biasa. Ki mun sampian wah sehari semalam aji mak binina belu lekor kali ngaltok make peler apa. Bahkan beda sahabat itu rajin setu kita kopuraki la araji pole. Rajin setu kita kopuraki araji. Beda orang mator. Ajunan kak dinto rajin kita kopuraki mi pas la araji beda penapa. Beliau madubu sengkok marina apa jeung zuhur. Mun pas sengkok marina apa jeung zuhur ilm kabeudeun tandi bini kenceureun ekorangi bi Allah. Itu alasna. Ampun kotor lekas. Sedua penikah akhirat setu. Baik Imam Bisir Al-Hafi atau Imam Ahmad Ibnu Hambal.
sampun setong waktu Rabu ke setong orang Imam Bisir Al-Hafi orang naktor ketipana apa ajunan ya akhirat Imam Bisir Al-Hafi beliau ajawab alhamdulillah sengkok salamat ben epamulja bi Allah orang penikah atanya kak di mamulja ajunan sareng Imam Ahmad Ibnu Hambal Imam Bisir Hafi ajawab Imam Bisir Al-Hafi ajawab mun ben Imam Ahmad Ibnu Hambal sengkok kala mulja bahkan telo tingkat lebih mulja Imam Ahmad Ibnu Hambal kalaben telo alasan pertama Imam Ahmad Ibnu Hambal lebih mulja katempeng sengkok karena Imam Ahmad Ibnu Hambal nyari rezeki halal karo khusus abe pribadi tapi nyari rezeki halal khusus abe bini anak ben keluarga tapi sengkok nyari rezeki halal karo khusus abe pribadi karena sengkok tandi bini ben tandi anak mangkana abelencein bini ke itu luar biasa kencerna bahkan bedetu buna kuru bedetu sepenikate sapora bi Allah gara-gara tak abelencein keluarga mangkana abelencein bini luar biasa kencerna abelencein anak luar biasa kencerna bahkan tubuna ulama napahan orang laki gak dinto reng bini andi hak reng lake andi mobil reng bini andi hak reng lake andi PC reng bini andi hak reng lake andi Roma reng bini andi hak reng lake banyak emas reng bini andi hak tapi orang bini napahan orang bini reng lake tandi hak reng bini andi mobil reng lake tandi hak reng bini banyak pesena reng laki tandi hak reng bini banyak emas reng laki tandi hak mangkan tubun ulama mun beda orang laki mampu keng cerai kasih bini sampai tak belencain kasih bini maka tubun ulama oleh orang bini ngicau pesena selaki karena tubun ulama ajiah beningi cok tapeh ngalak hak ibelina boleh ajiah beningi cok tapeh ngalak hak tapi mula beda orang laki lampe la bulencei kasih bini dengan hak-hak tertentu pas sebini ki ngicok neraka lu-gelu meletak agar orang laki seseorang Allahumma salli ala Muhammad itu pertama mereka selekas dua Imam Ahmad Ibnu Hambal lebih mulja tempeng sengkok ya akhirat karena Imam Ahmad Ibnu Hambal andi kacemperan araji sedengan sengkok tak andi kacemperan abini sabab sengkok tak andi bini mangkan tak langkong orang laki gak dinto andi bini bentak andi bini tak pada pak iki penyaring iki andi bini bentak andi bini bida mangkana sampai Rasulullah madebu sabak coba nak orang laki sabak coba nak orang laki mun mateh dalam kabadaan bujang sabak coba nak orang laki mun mateh dalam kabadaan tandi bini orang laki re tandi bini debun Rasulullah berarti kancana setan apa meni kerja ongkuan dia Allahumma salli ala Muhammad sallu ala Muhammad mangkan debun Rasulullah man nakaha lillah wa angkaha lillah
faqad istahaqqa wilayatullah. Orang si anikah karena Allah, ben manikah karena Allah debun Rasulullah, faqad istahaqqa wilayatullah, maka aku berhak kangkui ngaule ridhoan ben pertolongna Allah. Orang si anikah karena Allah. Kenapa anikah karena Allah? Iarten bi ulama kula made padua ui matalo. Pertama, ittiba de ka Rasulullah, ngiring lampan Rasulullah. Saya maksud nikah karena Allah, pertama ittiba de ka Rasulullah, ngiring lampan Rasulullah. Bapak Rasulullah kento cetak seneng ka orang setandi bini ben abini. Cetak seneng. Mangkana sampian mula depak kasedengna, ladepak ka wektona abini. Ampun lastari kiai keng mate abini pole cek gendeng pak. Kula sering matur banyak ring laki paneka ngucap punten kiai abdina ta abini pole ampun lastari abdina setia kanik bini semate. Manabi beda orang laki bini mate tak andi bi tak abini pole itu beni setia gendeng. Oning ka gendeng sampean, oning ka gendeng. Gendeng panikah guna almarhum Kiai Zainuddin MZ. Gendeng panikah nginum es repo. Pola nangukos erekan bule. Aro gendeng. Anapa orang tak abini polemik kok cak gendeng sekento pak. Jadi polan kadang orang bulengan. Bini na mate lah tak abini pak kulo cengeng. Osok bendeng-reng dulu itu muncul berapa. Saya bitong mulung. Iya yang lagi engku ada saya kelaku. Sekento pak. Orang kento orang laki bini na mate. Abini pole korban de masuk swarga. Ku laku apolong kapi swarga. Amin kok pak. Wakor ko apul kepulan melolo gitu. Amin Allahumma. Mate pole abini pole korban masuk swarga apolong kapi nang swarga. Amin. Mate pole abini pole korban masuk swarga apolong kapi nang swarga. Lain ben orang bini, tapi mun orang bini dia mun ulama laki mate pas alake pole bedesi madebu tak apolong ben laki se pertama tapi apolong ben laki se nomor 2. Mangkana sampean mun doa ke Allah patepak ya Allah abdina bini mun pada tuli mate bini pamate ka ada Gusti. Karwa lah cereng bagian bini entos gitu ini kita mare. Bada orang bini ngocak berarti keng tak setia keng tak niser kiai. Mun aben tak cinta pak. Leng laki gitu ke bini ben ke anak jauh lebih cinta ke bini. Ini ke fakta. Mun aben tak cinta kabini ben ke anak cintaan kabini coba putihaki sampean alakoh etalon mari alakoh mulai karoma depak karoma anak itemu iem ben tetangga sampean bunga kalangkong kak tang anak yancu keng coba sampean mulai karoma depak karoma bini itemu iem ben tetangga gula tanya bunga apa acarok ngocah berarti cintaan ke bini. Bahkan kulaku beda orang bini ini kayak akhirat epamul jabi Allah sampai masuk surga ibing ke Rasulullah pasera ke itu orang bini selaki nama teh tak alaki pole keng melarat mun orang pulengan deng bini pulengan laki mate nangis keng nangis selajah selajana nangis selajana alerek senyari genteng
Napa ala sunnah mita alake boleh setia kalake terus apolo nggak sampai ke akhirat tuh. Dua, abek tak emu si alake ya boleh konsentrasi ke anak, adidi anak, mengaji anak, mamunduk anak, ma'alim anak, sehingga abek tak mikir si alaki ya boleh orang bini agak kento ku laku mulja ya akhirat bahkan masuk surga bingkeng Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertama saya maksud anikah karena Allah ittiba ke Rasulullah. Anapa pak? Panapa ibadah? Petepak niat. Napa ibadah petepak niat. Sajan tepak niat, sajan raja gencerna, sajan bagus niat, sajan sampurna ibadah. Tapi salah niat, gagal ibadahku leben sampean. Padahal abini. Abini ini kemun salah, tak tahu kan niat, tak oleh genceran pak. Kan banyak ibu beria, selawatu waria, tak tahu kan niat abini. Abini pak engki kiai, mi abini nyaman kiai. Orang kayak itu mun abini karo niat nyaman, ya karo oleh nyaman pak. Engki beda orang Bani Israel. Selama odi alam dunia tak petik ibadah, biasa ibadahnya. Tapi sampun dapat kalam akhirat bi Allah ipamulja. Apolong ben para alim, para ulama, para aulia. Amin kok pak. Allah mayu mulai boy. Cek cengkal dari dunia. Amin Allahumma. Sampai aben kinto kesambu tak percaya. Sampai matur ke Allah. Ya Allah ya Rabb. Abdina pula keng salah tempat Gusti. Arapah debuna Allah. Abdina di alam dunia tak pati ibadah. Tapi sampun dapat ke akhirat epamul jabi ajunan. Apolong ban para alim, para ulama, para aulia. Ika dim maka into oleh. Kenapa debuna Allah? Jak tak kelero tempat. Coba kaya ngai biban. Mban toman ajelenan. Lebet neng setong kampung. Ring kampung dia kelaparan. Ben ngabesaki tak tega. Sampai akhili aing mata. Mari dia ben lebet neng gunung. Pas ben matur ka sengko. Ya Allah. Jak saking gunung kain tobi ajunan epatetimas. Pas emas saya perengaki ke abdina. Emas sate kala abdina kapi Gusti. Tapi itu umah ka orang-orang kampung si kelaparan kak disa. Ingat bendemun Allah. Engki ingat le niat tamban dia bi sengko terima. Mangka namban bi sengko ibri genceran pada ben asodako emas sakuno. Mangka dapat tepak niat. Tuh. Nomor 2. Panapa saya maksud nakah halillah. Masalamat abe dari perkara-perkara haram. Masalamat abe dari perkara-perkara maksiat. Masalamat abe dari kudaan-kudaan syaitan. Soalnya setan ni keberek pak. Kudaan setan ni keberek. Sapora pak. Kula mari bahas pun tak kalori berit. Dan kula ajunan termasuk orang pulengan timur terus selamat. Cek nindelakona setan. Iblis. Iblis kento elaknat bi Allah sampai topotona elaknat esabe nang rek kerek neraka tiada tobat. Maka atobat tak terima bi Allah. Elaknat bi Allah. Apa-apa? Gara-gara dua. Ya Al-Quran sebutakin aba wastakbara. Elaknat iblis bentopoton gara-gara dua. Pertama cengkal, nomor 2 sombong. Manggan dadi manusia cekal cengkal. Reng dina aja cengkal lah bola. Jon tua jon cengkal. Boloi malai. Kikiri kikir. Soro nyoro. Ini kecengkalnya.
Mangkana iblis ni kata man mator kan Nabi Musa. Musa apa maturaki ka Allah abdina atau betul. Ungkuan engki. Akhirnya Nabi Musa asujud ke Allah periksa ni. Beda apa Musa? Abdina mator Gusti iblis atau betul di ajunan. Terima aki atau betul iblis. Napa dia benar Allah? Tak bisa Musa. Punten atau betul terima aki Gusti. Itu ibu Allah. Kabala ke iblis imun bacet atau betul. Kabala ke iblis surah entar kama Adam. Surah hormat, surah sujud ke Adam. Kabala. Akhirnya debu Nabi Musa. Iblis debu Allah. Emban mun bacet atau betul. Pakon entar kama Nabi Adam. Pakon sujud, pakon hormat. Tilai beli senikah iblis akecek pak. Njek Nabi Musa. Dan iblis. Dan kula Musa. Adam ki odi tak ada asojud. Mungkin Adam lama ki isoro asojud. Lah jo ingki pan. Cengkan. Tuh, dua sombong. Mangkana cek bong sombong. Pada bensi bini le cerah. Novi, lek novi cek kal cengkal lek novi. Toro laki. Apa nyan laki? Tak cocok kabe, tak nyaman kabe, tak seneng kabe. Mula perintah laki kelaku. Reng bini ini mungkin tepak kasih cengkal. Maki kiai muruk elabeng. Kula ikelis benggalan toman muruk. Bumbu sengak sampean cek kal cengkal iki. Toro ocak kalake aja uap ibu jokeng selake tak dopor kiai. Kula tanya anak apa bu? Mangkan aja reng bini lakoi rosoro melolo karo kiai. Ting sebini te sing selake tedung melolo. Cepon ajunan sapena reng lake kento seandi lako reng bini tade lako engki baca. Mas menapen ta lako pak lako ni kita dinding laki kapi mance reng laki alandu asaka nangkele reng laki nyolo aing abulen reng laki asapuan reng laki atana reng laki ngancu anak reng laki reng bini ni kata dek lakon nah lakon reng bini ni karo setong napa toro ocak kalake tetimun esoro mance mangkat. Dia iya karo. Malai tak laku tel ruah. Allahumma salli ala Muhammad. Kon. Jadi masalamat abe dari perkara maksiat, dari perkara dosa. Anak apa senika pak? Semangkin beda sabab ampun Lutfi beda sabab saya masalamat ke Lutfi. Contoh. Laku Lutfi entar ke pasar pagentenan. Pas ketemuan ben orang bini Latin. Pas tero mulai lut. Mulai lut. Wala gelak lut. Eroma bedenovi. Jadi mau ketemuan ben orang bini pas ro mulai lut. Eroma bedenovi. Ada Bu Lutfi kiai se pasar ben se Roma tak pade kiai ratinan se pasar tak langkong lek Lutfi reng bini kento karo abesna selain rasana pade engkok saya tahu mun kaki tak tahu yo pada benas se pak beda se pote se tenggeng se jagung karo abesna selain tinggi kakan debak ketabuk pade pak. Karo bede video, namun sek poten kan kita nganggu ya kuat, lekas masuk lembu pak. Keng lekas lapar, ngakan ki aku rek narik lapar boleh. Mun sek tenggang mun tak nganggu kuat, ampo peleden deh. Keng mun kandung masuk kata bu serak kenyang apa? Ngakan ki aku maghrib ki kenyang. Reng bini ini kepada pak, mun radin lekas lapar ki aku ngakan rek narik ngakan boleh. Mun mbak coba kadang sabulan de apa?
ken gelu niki beda artena panapa ka ento saya maksud ratin coba bening ngabes muah bening ngabes potongan bening ngabes mulus agama akhlak reng laki gitu mun bini agama bagus akhlak bagus setia ka laki reng laki gitu kerong mulolo pak makin muah coba potongan tak patut tapi akhlak bagus agama bagus setia ka laki reng laki pani kerong mulolo keng pekelar reng bini ratin luar biasa pak keng akhlak ka coba ceremi bengal selingkuh ketemu nero cermet teng laki di talangkong lagi di ngaki bumbu pakelar muan ratin keng ceremi bengal bila teng jalanan tilang abesaki genteng romaro langi te kapi se masuk lami ker tolok si deui eueuh mangkana sampai bercawocan mulai lambe karo bukan cantik yang membawa cinta tapi cinta yang membawa cantik mangkana ale Novi agama becek akhlak becek pesetia ka laki Allahumma sholli ala Muhammad pon paham nomor telok terakhir debuna Imam Bisir Al-Hafi Imam Ahmad lebih muljah tempeng sengkok Imam Ahmad Ibnu Hambal lebih muljah tempeng sengkok karena Imam Ahmad Ibnu Hambal deti pemimpin secara umum sedangkan sengkok hanya deti pemimpin secara pribadi karena Imam Ahmad Ibnu Hambal bisa mimpin raji bisa memimpin potra bisa mimpin keluarga sedangkan sengkok tandi bini tandi anak hanya jadi pemimpin secara pribadi mangkandeng laki itu kan pemimpin mangkana lek Lutfi Ansori orang ngabini pani kejak koro abes ki nyarangan mulolo laki bini ke itu estona secara hakikat tadi anyar laju na pak karo bulan manusia nikah anyar lebur kanyar anyar al insanu jadidun yuhibbul jadid manusia nikah anyar lebur kanyar anyar secara hakikat laki bini tadi anyar laju na pak apun tak genceran anyar laju pada genceran kalau bisa sampean antara IRT yakin ke anyar melolo saling tekuk tanah genceran mun mantan anyar benih saling seting kolek genceran aluk geluk genceran nyium genceran benih kalau mantan anyar melolo pak mantan laju pada pak sampean ben bini selawatu waria selawatu iya kaki dia mari na mulai ben bini akan tu aru genceran teh tina tahu sangu cak tulus ke kompoi teh ada todus polan kadang orang Bulengan Timur penikah karo ngabes anyar mulul mungkin nyaranyar demak iater ke pasar iater koncengan gunceng mun berdering laki alerek pahit tapo ketamburu ting lelaju andi anak pampa bini na minta ater ke pasar soro ngojek ada yang laki apa geri berarti karo ngabes anyar laki bini tadi anyar laguna bila bini pak bini kain to tetepan dari Gusti Allah roh patoron Allah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati sehingga bini tetepan abu dia pas tepuk salah benih tak oleh reng laki nukul reng bini oleh tapi jalan terakhir itu pun ada batasnya benih pas ngakui pekolan mo wah ngakui pekolan dulu perot colon ada reng laki apa pasenga bengal umpama painga painga pole bengal painga pole sampai telo kali tak beres pesa tempat tedung saya ngaji tak santai ngai geremak ini
Ureng laki kalau tak kalau meni luar si bengal. Aduh, dua apa? Kau tak percaya saka. Songot piol, iya meni pasar kening cengkol sokoni lato kara. Depak karo mana igeremak binin karo nyengir. Dua apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Pemimpin buruk yang laki gitu. Tore. Nabi Allah Adam alaihissalam kan itu ibu Allah ben Siti Hawa. Kenengin swarga jidam ben Hawa. Apa sih bada swarga nikmat teh. Tapi situng cek mak semak debun Allah wala taqraba hadhihi syajarah. Keng mun sitong yang bencek semak. Apa boleh ngalak kabunekeun semak tak oleh. Iblis ngiding pak. Tore labes pak. Iblis ngiding dadi erayu Nabi Adam ikutu. Tapi Nabi Adam tak terpengaruh. Akhirnya iblis masuk ke Siti Hawa. Ikutu erayu Siti Hawa. Akhirnya Siti Hawa terpengaruh. Tila Siti Hawa terpengaruh. Siti Hawa si arayu ke Nabi Adam. Sambil mios iswarga saling tuku tanah wah arayu. Akhirnya Nabi Adam terpengaruh benih karo semak kakaju penikah sampai muntut ke buana pak. Mun karo iblis si arayu kan Nabi Adam tak terpengaruh. Tapi sampun dicapo Siti Hawa Nabi Adam terpengaruh sampai muntut ke buana kaju penikah. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Sampai Nabi Adam Siti Hawa ngaulai tuka dari Gusti Allah sampai epa keluar bi Allah ke alam dunia. Nabi Adam isabe neng Jeddah toron neng India Siti Hawa dimuslimkan. Iya ngampungkan napalan ro genteng. Siti Hawa toron neng Jeddah mangkan neng Jeddah ni keteng genteng tindatin semak ben Siti Hawa. Orang Pulengan Timur. Jauh ben Nabi Adam, jauh ben Siti Hawa. Iya pas agak ria. Eko cak genteng tak genteng. Eko cak ratin tak ratin. Eko cak koning tak koning. Eko cak celeng tak celeng. Iya pas buka labu dia. Iya pada ben make horing pada buka labu. Mangkana berat orang bini sehingga kula ben sampean ngasteteh reng laki itu pakun imam. Reng laki pakun imam. Reng bini pakun makmum. Maka reng bini lebih alim daripada orang laki. Reng laki pakun imam posisinya reng bini pakun makmum. Si laki menterti orang laki soleh. Si bini menterti orang bini solehah. Saingke ngalahiraki turunan solehin solehat. Amin Allahumma amin. Saka dinto pamator korang berlebih na anyo na pangapora mantar muka pamator kaya titi ilmu sebaraka manfaat fid dini wa dunya wal akhirah amin Allahumma amin. Akhiran ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.